Mizoram khosang sang hi tlang chipa kan ni deuh vek wangin tui a hian harsatna kan tok deuh veka chutia ang bok chuanin Kolasip district a bukpui khuwa po hian hun engemaw chen chu harsatna an tok thina Jal Jeevan Mission JJM malakna hnuaya tui thianghlim an lo nei ta a chutia anga tui thianghlim an nei na tura an malak dan te le tun din hun te an khotlang hroi tu ten hen tangin kan ngai thla ho don ani bukpui khuwa hi thingtlang kholun tak mai serkhan tubaga rota omania in zanhi somnga panga vel kan ni a mi hring hi sangkhale som ni vel ni a kanin ngaya kan khotlang hroi tu ten atui khurte siamin le tui tepo kan tui lak nar depo an thuam tha fo thina amaro chu ti chung chuan tuya hian kan hiang nar lowa JJM lamatangin malak na thatak mai nin ron nei saka department lamatangin tuite kan tuilak nar te min khwa bel saka tin tengki litar nuai som dong pani ni siam sak to in tu chuaya te deuh ei pakhat kan nei boka tuna chuan JJM malak na nuai tang hian tui thianghlim le niang nar jok te pon kan nei thei ta a kan hmang thei a thalwa ek cha a po harsat na em nei lovin tui hi vo in ni thlengin man khop kan lo nei ta a tuna hian central uai mele PHE te tho hon da JJM chungchanga tho ho na hian UMI OMM bar arwat ve kan ni a ISA ti ani a kan ni na kha ISA chuang kan tho per chu mi pui le sarkarin kara JJM hlot na turin le mi pui tan tangkai taka an man theina tura balai na thok ang kan ni a tin chu ta chuan mi pui te na an pi tur ko mu tu te po kan ne tin harsar na an nei te po department ma thianga thlen tu te po kan ni a bial kan nei angin kan gu phom chunga khrang te kan tlot thin na ta chuan JJM malana chungchanga department malana te kan thir ho in Watson committee te ne na tho hona tha an nei tu kan nei thinan thei top thrin tan kan la a buk pui khwa chuanin tui po an hiang nar kan hiang nar thato a tui lak thatak kan nei gravity lak ani a tin kan tui lak nar kan in tek chaka hianin tui khwa lian tak kan nei a chu mi puite tuin tur hiang nar nei theina tura kan khwari stopa lo tangkai ta arisar na atana lo tangkai te em ani a tuna hiana khwana te po department nam te pon thei to pin mi han ti chang tun chho sak zela tuna hian hiang nar takin buk pi khwa chuan tui in tur kartin intina litar sang khatin kan sem thei me kani kan tuilak na nar hi kang chat fo thin te po ani a amaro chu JJM lam malak na atang ten kan han khwa bela tui tam tak alo tling theya khatiang te khan tuin hakang lovin kan om pha tin tui na hum hal na turatan ocean committee ang te pon thingte kan phuna abul vela tui kho abul vela khian tin check dam te po kan la ya khatiang khan natlang te po in kan lo thok thina ocean committee te chutiang awang te po chon voin ni a hian tui tha kan nei pha te po ani a tin hei kan pipe chungchanga te po chiat kan to ka lei min sabere ka kwang kai te min han nol sak thina khatianga te po khan ocean committee te natlangin kan siam tha thina hei voin ni a chuanin siam that vak ngai ri lovin kan om thei kan lom khop mai